Suhi, may gazang with Tarik Tarugna. Kuki Narco terrorist being Nakang Lady Rai Rakatahi. Gazang Tumkagi the Jimmy Shaw Akamang Waterlay. Sinakeithei la Hortata Atumna Rai Rata the Clay Chipapama. La Tor, Ngachin, Ngasun Matai Mane. Nong may rakap ka sangmang maningla. Bom ay natangda masan karar Rata Gahaina. Sinakeithei lay hili. Rivana Lumasan Mida Sinakeithei Richum now. Kipali ka Masasumane to Radi Mason in the lay. Itum we bunch up running mane. Rivrana Akamilaka. Actually, itum we maring a papong so sit in protest silla itum playground. Sinakeithei we Nerelpung Jaka Kamatan Plaji. Jilimapam Lang Mother. Hikata Apamazalaka Jakaliga Chipwilaga. Itum we maringa paka kanangi pong sok like the pum the cleaner. Jaina young me the claya. Sarkar we katana being not them psycho really. Sinakeithei Avunga psycho with Mayukaina. Lutly the pongaye. Sinakeithei hili. Ngak milo. Yuigashi younger shibina. Kuki Narco terrorist being na Yaka Chipata. Shiman Kawai. Itumli Chipata, Masun Makaningli, Masun Salaka, recrector Claya, Sargar Katana Pina, Young Sang Milaglo, Gaji, Arula, Ludwig the Pongaye, Sargar Katana Pina, my young Sang Mi Mane, Gaji Maning Ka Matai Kama Young Sang Kami, Ariana Tanga, Itum Taringa Ngachida, people pump Majilla later clay. Now Kadetia, now Rakazunka, Ramlima Pamla. Miramli, side salaga hidele, Colonel Gazunga bumdele, Mongatsu Kara, Ning Satsulaga, Kananglaga bum the clay, Latumna Tuklak, Enamatsulaga, Sarkar Pung the clay, Latumna, Sinakeithei Katada, Sami Kapaika upon Lake Lagaji, young Sang Milaglo, Gaji, Ladui, the Sinakeithei Avunga, I go with my Yogaina Capone. Honorable Chief Minister Yumnam Kemchan, Home Minister Govindas Bontaujam, and the concerned authorities. I am Gambam Hisingshap, a teacher at Model English School in Sinakeithei. Education is neither a luxury nor a privilege for the few. It is a basic necessity and right of each and every child. We as teachers impart education to all the students from diverse backgrounds, castes, and communities. But today, bombs and bullets are speaking, books have become silent, and the education of the students are being nipped in the bud. The joy, laughter, and innocence of the children are lost in fear and anxiety. Their future is darkened. Secondly, a bunker has been constructed by the Kuki militants in our land at Lungter Hill. Conduct a joint verification of jurisdiction and land records. The Kuki militants have violated the Sioux agreement. We demand to relocate those two camps that are at Tikamnom and Mount Sinai at Kangbopi. Sinakeithei is a village that has served the Indian government, be it in politics, government sector, or military. For instance, we have Manipur's second MP, Suisa Rungsung, who is from Sinakeithei. We have retired Chief Principal, Commissioner Income Tax, in addition to retired Senior SP in CBI. We have two fallen soldiers for India's flag in Kargil War. We have sons and brothers who have served the nation in India-Pakistan War as well as in Jammu and Kashmir War. Today we ask, let that same flag protect us at Lungter Hill. As long as that bunker remains, fear remains. If no action, the situation may deteriorate. We fear unwanted incidents. We respect our police, our central security force. But security does not mean illegal bunker in the middle of civilian life built up without authority. We have faith in the Constitution. We believe in the administration. We demand a government security post, a post under your command at Lungter Hill, which will provide
security and protection to the villagers of Sinakeithei and the neighboring villagers without any discrimination, irrespective of any community. The soil of Sinakeithei raises students, not illegal bunkers. The soil of Sinakeithei grows paddy, not war. Thank you. आज मैं यहाँ जीत या हार की बात करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ एक सच और एक दर्द के साथ यहाँ पे खड़ी हूँ। मेरे गांव में गोली की आवाज़ आम हो गई है। जीना मुश्किल हो गया है क्योंकि हम अपने ही घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं काम करने के लिए। चिल्ड्रन स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और दुख इस बात की है क्योंकि हमारा जो कुकी नेबर्स है, फ्रंट एंड बैक सो मेनी नेबर्स है, वो लोग कब हमारे सबसे बड़ा दुश्मन बन गए हैं हमें पता ही नहीं चला। पहले तो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स उनके साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, हंसते थे, खेलते थे। आज हमारे स्कूल के बच्चे सिर्फ कैसे they are learning how to hide instead of learning books. They are learning how to hide from the bullets, and it's very heartbreaking to watch our children decline. यहाँ के mothers, they are praying every day for their sons to come back alive. I don't think we deserve this kind of life. हमें सिर्फ शांति चाहिए, अमन चाहिए। हम सब इंसान हैं और इंसानियत सबसे बड़ी होनी चाहिए, सबसे ऊपर ही होनी चाहिए। Arui situation hili tam naw bing nang song tak le hi tyong mai kha hanga ye naw ngara bing katam ka shui wangai naram hili ma pambai thu da apam ga chai nga dei da abo wa ma khlem ra naw tha da apam ga tei da apam thei re atumi phak ba madam nei kha ni te wai re naw ngara bing naram liung khangai abo wa wing lem li pam laga tam khui ngai lak ai na kala ra sangai lak ai na le da khla tam hi masam phang sak thu re I tum li la phai apang khlap ni ser khai da da pangshap ma shok ra la chakmai ma thing rok la apon akhak mang ina han ngorok tale avwa ka salaga ningli uka khanang maring ga phagalam long khring ga chung ga sampangai iram Sinakeithei aru ira sungda luima changta bai la leida le chilang mai da chimkuri khring khargui wang naw khang naw li nansin ma thamai khwai da yam kuili pem da lingsang ga hai hanching hanra bing alu la bai bias la bai janam la bai yam kuili aina dang ta ma chang bai la leida khlai hina thang wi mirin li sa ga chu ga chung khalai ai re chimang ma chila lingsang ga hai chi en dang da Kuki naw bing da ram naw bing mi miktali mathai milak la porai na ra khui da khlai cha kha wa sung da kachibat acham aram sa da khlai hi itum shi naw bing ka changkhat ai na ring tham nai ram naw bing ka yang li ga pam shongfuli za tung chatwa ka sa hi safe ma sa thore naw shi naw bing kala khar naw bing ma dei la yawra ngai la ngai na le da khlai iram wi playground ajulong na chakyang ai na mi mo go thui tha da naw shi naw a kha ai nang da la chak ma thei thore maram ba ram naw ka thei li iram wi ka phungli Kuki naw na pangkar sem laga sali cream da da rimba mai re ari hi la itum hi ningli ka tharing ning khrik da apam hi li pam da khlei ne china khashi ga ba ya shogar phung da khlei ga thana bing agui sa mi da khlei bing na ka thak wa lung li yang sang mi khwai kala khang cha normal sala khai mi rin ji thak la kai na khuira mi khwai china bing itum ka to ong na khang kaw ne म नेपाली हुँ यो सनाइथेनमा बसेको यहाँ म नागासँग बिहा भएको छ 20-30 वर्ष भइसक्यो मैले यहाँ बिहा गरेको मेरा छोराछोरी पनि सबै ठुलै भए अहिले मेरा मान्छेहरू सबै गइसक्यो कोकीले जहिलेको बन्दुक हान्छ कोही बेला गोली हान्छ कोही बेला बम पड्काउँछ सरी उसले सबै त्यसो गरेर भेडा बाख्रा गाई बार्न जान्ने ठाउँमा पनि सबैले हानेर मेरा मान्छे जति सबै गइसक्यो यहाँनिर 50 घर जस्तो थियो अहिले 2-3 घर मात्रै छन् यो गभर्नमेन्टले हेरिदिनु ठुल्ठुला मान्छे छन् यिनीहरूले मद्दत गरिदिनु আমি নাম দো রাজু ফ্রেঞ্জ কহিমা এক খেল বড় বস্তি মানে আছে আমি ইয়াতে আহি গেলে তাংখু বস্তি Sinakeithei ইয়াতে আহিলে 14 ইয়ার্স হৈছে মাং খুশিবা আহিনে আজিকালি নকা লড়াই করিয়াদো গন্ডগোল করিয়াদো বেশি খুশি না পাইনে বহি আছে রাতি দেবি বম ফিলাই 100 পার হৈছে বম ফিলাবি ঘুমাবলে বি না পারে বহিবলে বি না পারে
manula go te jai ne humai ne buhi ase bagan ni yor la gor bagan dewi nichi dewi osor holwi jabo na pare hoise koki bitor manu khan mo khan ke man didar dia se khushi na pawara koi dia se lo sai di moto koi di aigi ming ibema Sinakeithei tore wang mi tai likai da lai bane duga moina koki ga mitai ga lan taw budagi irang thok badagi akhoi leibam laita badagi moina tho hana thon badagi Sinakeithei khunda changjabam lauraga khunna cheng cha khara piraga thaba ingang khara suraga talaga saraga leiringai tanda amuchu khun manungda irang tawraga moina amuchu bom nongmai ayuk nungdin khangdana kapsalaga leibam chabam amata khangandre aduga icha isuju amata unaba phangdre khoidi irang da chakhibadagi chajing amata unaba phangde moina lan tawraga imu manung loine kaine ra leire koki nei rang tawradagi Safe!